Kade uNkulunkulu esibiza wathi nina nonke enisindwako nani nonke enikhathele buyani kimi, buyani nako konke lokhu nisindako nalokho kunikhathazako kuletheni kimi, mina ngizonithwalela. Ngoba nina uma niyithwalela amahlombe wena wafana nami mahlombe akhona ukuthwala zonke into zabantu, ngoba ami mahlombe abanzi. Etha mahlombe ayakhathala, etha mahlombe ayakhwitha, etha mahlombe ane-suicide phakathi. Kodwa mahlombe akha wakhathala, wafila i-pressure, awanayona i-suicide. Ngoba ukuthwala kaNkulunkulu akukona ukuthwala kwabantu. Uma uNkulunkulu esethwele, usithwele sonke singabantu, kodwa akacomplain, akakhali ngathi. Wena wondla abantu abawu-2 basemahlombe. Rakastalasu. Wena uma usukhathele, bathathe labo bantu labo. Kukhona kumele uye kuyo owakubiza wathi nina enikhathele, nina enisindwako bisani imithwalo yenu ngizonithwalela, my God.